Oh, anong kalpal ba? Oh, nagkakaroon ka na kasi. Angay. Kelas lu suya. Anganwadi Center number 4, Kanan, Bengte, and Lee. Beauty Commissioner Umlay MDC 的 Yung late today, may visual ka na ini kasi ama sa perkang DC Beauty Commissioner Umlay kalau di pala ni Oma ilusiat hiam na kanina kung Beauty Commissioner long time dia cha tu adi Ome